Mtukufu Rais, ile kazi unafanya ni ngumu, sababu ulikuta nchi ikiwa haina pesa, lakini tunaona vyenye unafanya kazi na tunakuombea kama wamama utaweza, uchumi yetu itakuja. Na hiyo kazi umepea Halima Mucheke. Tunajua atafanya kazi sababu tunajua ni mfanyikazi. Sisi kama wanawake tunashukuru na tuna feel vizuri kwa sababu alipromise ata equalize kwa ile one gender, na tunaona anaendelea na tunaona mahali anaenda atafanya makubwa by the time amalize term yake ya kwanza. Naweza ambia wamama wenzangu ama wamama ambao wamepewa nafasi ya uongozi watuwakilishe vizuri, ndio watu wajue wamama wanaweza, sababu mama ndiyo peke yake anaweza kuwa na huruma ya kila mtu. Kwa hivyo wapeperushe hiyo bendera kwa usujaa.